le na kum pa jong ya yeng pa jong Stacygrace Kharthangmaw ikun jong ni ikun jonga iba Winson yang kadang lai bat I kong Stacygrace Kharthangmaw anong idap na jing sukmen ang kasing komenta ba kung sa akin kuha ban ay play ya play sa iban ya ka jing ya jing sebelum tu lai ani ya ikun play ban yo menta lai snem kan kita sing kasih isu yo play bang Talaru bandum lang ini baro iba yang sem nadu nur nyata nyaman bagaimana para jonga tunjuk lawan lang akan ikor pansaki ya jingdap jong di Stacygrace Kharthangmaw live dan pergi next time bakanya ke baro akan celebrate jeni ya akan kasni pamata kanlong sisa kasni kepala teman ya kami sim jong di Stacy kanlong ru kepala kamtam teman ya play try kenrat nang hen nang san ha jing tip play nang hen nang san ha jing ko snem lagi jong ni pa bat nang hen nang san ru ha jing tu jing amlam jong mina misan jong pilong ni rukunju ya aku ru ya ikan kan sai pada ni rang ba jong Stacy bai lawan lem ban sengran na kata kan sekilang ya jingdap jam jeni ya aku ru ya I kongden pada handman jong kongden pada ini ya Stacy bat naik ru Nasim ya ke produksiar ban naik na kata email jona ba pada yang adin naik na marka deleng baju I lala untuk pesannya nga bagala ban le ke bakmen subha bagala konten subha na kata jong khun kontam konten subha ini bat yang play kunsu tinggal play dulu ya ikong di teman sana gana kapor sa kapor ikon lang rengkat nga lang day haka jing sup ni haka jing plan lang day haka jing jencar ikon jing sipa ikong don parpor ban sandan ya di kesam jing bat ya ikon jing bat ngam la ban flat ya pi wei wat ngam la ban jar kerteng haka kapor Tumre, na play belum lang kibaro, kawan, ban pensian, ban sakilam, ya kani kasih komenta, kasih ke bakmen, next time, balen ba kajing sakti kajong ki kinjo I ya kajing syai, jong ni ikur berit, ba inlong ru isakti jong play, hak sini bagi peteng pandangwan. Dari sebelum, dari sih jangan. Bye.